Iyi ni inkuru mpamo ku bantu bifuza kwiga ururimi rw'Ikidage by'umwihariko abari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Uyu munsi ku itariki ya 4 Mutarama 2025 Der Sprachenhub German Language Academy yakoreraga mu mujyi wa Kigali yamaze kwibaruka ishami mu karere ka Huye aho babazaniye German Language Academy Huye Campus. Kuri ubu amasomo yamaze gutangira. Ku bantu biga mu gitondo no kwiga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 5 n'igice. Abiga igicamunsi no guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera ku isaha y'isa 7 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni mu gihe abiga nimugoroba nabo biga iminsi yose guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. No guhera ku isaha y'isa 11:30 kugeza ku isaha y'isa 2:30. Ni mu gihe abiga muri weekend bo biga kuwa gatandatu no ku cyumweru guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni muze mwiga Ikidage mu byiciro bitandukanye birimo A1, A2, B1 na B2. Mu rwego rwo gutangira German Language Academy Huye tubaha ikaze tubafitiye igabanyabiciro cyangwa se ibizwe nka discount mu ndimi z'amahanga, aho abanyeshuri bashoje ayisumbuye ndetse n'abiga kaminuza bemerewe kwiga kuri discount. Ikaze wiyigira ururimi rw'Ikidage kuri make, vuba, neza kandi heza. German Language Academy Huye Campus dukorera ahazwi nko mu Cyarabu, ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye mu nyubako ya Arsenal Complex kuri etage ya 2. Duhamagare kuri 0790139824. Iyo nimero ushobora no kuyandikaho ubutumwa kuri WhatsApp. Reka basuze mwebwe mukomeze gutega amatwi The Hazard TV. Njye basuza ndi Fabrice mporana nayo. Nyuma yo kumva ubwo butuma, reka tuza tugaruka mu makuru ari kugenda cyara hirya no hino ku isi. By'umwihariko amakuru akomeze gushyuha ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nituva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turaza kugaruka mu Rwanda ku nama ya minisitiri yarayibereye muri village Urugwiro. Tubabwire ibyavugiwemo muri iyo nama. Gusa ni munyemerere tugomeze tuvuge kuri aya makuru ashyushye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'igihugu za South Africa zikaba zashinze ibisasu hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Birumvikana yuko biteye impungenge ku gihugu cy'u Rwanda kuko South Africa ifite ibisasu hafi y'umupaka w'u Rwanda kandi nyamara u Rwanda nta bisasu rufite hafi y'umupaka wa South Africa. Ibi bintu bigamije iki? Mwese ni munyemerere tubiganireho. Ndetse ibi bisasu bikaba byanyujijwe ku mupaka w'u Rwanda, bikaba byanyujije mu gihugu cy'u Burundi biza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore ko u Burundi bukomeje kuba ikiraro gihuza ibihugu byose bije gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Afurika y'Epfo ibi biri kuza nyuma yuko imaze no kohereza abandi basirikare muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Gusa hari abandi bari basanzwe bari bagiye mu butumwa bwa SAMIDRC. Gusa abandi bari kuza batandukanye n'abari bariyo kuko ubutumwa buratandukanye. Abari bariyo bari mu butumwa bwa SAMIDRC, gusa abari kuza ni ku masezerano ya Tshisekedi ndetse na Cyril Ramaphosa. Birumvikana yuko misiyo bajemo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utandukanye kuko abari bariyo bari mu butumwa bwa SAMIDRC ndetse bafatanyije n'abandi ba Malawi, Angola ndetse n'abandi bagiye gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Ibi bije nyuma yuko Repubulika ya South Africa abadepite bari bariye karungu babaza perezida wabo ndetse n'umugaba w'ingabo ndetse na minisitiri w'ingabo icyo abasirikare babo bari kurwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari kuzira, kandi nyamara South Africa nta ntambara iriyo. Abasirikare bayo bakaba bari kurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kintu bari kurwanira ku nyungu za perezida wabo Cyril Ramaphosa, ngo dore ko afite n'ubucuruzi we n'umuryango we bugurisha amabuye y'agaciro, ndetse bakaba babona ko ari nacyo cyamujyanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare ba South Africa bakaba bakomeje kugwayo ku nyungu za perezida Cyril Ramaphosa batari kurwanira igihugu cyabo, kandi nyamara bafite ibintu byinshi bakagombye gukorera igihugu cyabo cya South Africa. Kandi nyamara birumvikana yuko bari kurwanira inyungu za Cyril Ramaphosa akaba perezida wa Afurika y'Epfo. Ibisasu bikaba bikomeje kuba byinshi ndetse n'ibitwaro byagiye gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Nkuko nabimaze kubabwira haruguru, South Africa ikaba ifite ibitwaro hafi y'umupaka w'u Rwanda uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Birumvikana yuko biteye impungenge kubera ko u Rwanda nta bisasu rufite hafi y'umupaka
y'umupaka wabo na South Africa, kandi nyamara South Africa ikaba ifite ibisasu biri kureba mu Rwanda hafi y'umupaka w'u Rwanda ndetse na South Africa. Birumvikana yuko biteye impungenge kuko hagiye hagaragara amagambo menshi hagati ya Cyril Ramaphosa abwira igihugu cy'u Rwanda avuga yuko azatera u Rwanda, ndetse igisirikare cy'u Rwanda ari ikinyeshyamba, ari igisirikare kitari kinyamwuga. Gusanya kwa Perezida Republika Paul Kagame yagiye amusubiza nkuko nagiye mbibagezaho mu makuru yagiye atambuka. Birumvikana yuko bishobora gutera impungenge igihugu cy'u Rwanda kuko South Africa yagiye itangaza amagambo menshi ku Rwanda ivuga yuko iteganya kuzaza gutera u Rwanda ngo kuko ifite uruhare no mu basirikare 12 ba South Africa bapfiriye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ibi biri kuba nyuma yuko Uganda nayo ikomeje kongera abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurwanya umutwe w'iterabwoba wa EDF, nawo ufite intego yo kuzaza gutera Uganda ndetse igahungabanya n'umutekano wayo. Uganda ikaba iri kongera aba basirikare kugira ngo bajye kurwanya uyu mutwe wa EDF ukomeje no kwica abantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ukaba yaragiye unatera ibitero bigiye bitandukanye ku gihugu cya Uganda, ugahitana n'abaturage mu gihugu cya Uganda mu minsi yagiye ishize. Ibi biri kuba nyuma yuko Uganda nayo iri gushinjwa mu kuba inyuma y'umutwe wa M23 kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikaba iri gushinja Uganda ko irimo irafasha umutwe wa M23. Ibi biri kuba nyuma yuko atari Uganda yonyine ishinzwa gufasha umutwe wa M23 kuko n'u Rwanda barushinja ko rufasha umutwe wa M23, ndetse bakavuga yuko u Rwanda rufite ingabo zirenga 3000 ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye gufasha uyu mutwe kugira ngo babashe kuba bahungabanya umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa nkuko nagiye mbibagezaho mu makuru yagiye ashira, u Rwanda rwagiye rubihakana rwivuye inyuma kuko Tshisekedi uretse no gushinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa M23 barushinja yuko u Rwanda runacukura amabuye y'agaciro ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ibi byose u Rwanda rubihakana rwivuye inyuma kuko mu madisikuru nyakubahwa Perezida Republika Paul Kagame yagiye abihakana. Kwikubitiro nabibutsa nk'ijambo nyakubahwa Perezida Republika Paul Kagame yigize kuvuga asa nk'ahakana ibi Tshisekedi abashinza. Yagize ati aya mabuye ya Kongo niba nyibanyajyana ekose koko niba bobo kuba yafite uwo mutungo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo kuba batawukoresha bateza igihugu cyabo imbere ko mbona abaturage babo bakennye nk'abanje, ayo mu mutungo wabo mwiba nkujyane bo ko batawukoresha. Birumvikana ko nyakubahwa Perezida Republika Paul Kagame yarahakanye ko ibyo Tshisekedi amushinza u Rwanda rutabikora. Birumvikana yuko no mu nama yahuje umunyamakuru ndetse nyakubahwa Perezida Republika Paul Kagame, umunyamakuru ukora kuri televiziyo bita CNN iyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabajije iki kibazo nyakubahwa Perezida Republika Paul Kagame amubaza yuko u Rwanda rw'iho amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari mu bwoko bwa korota. Nyakubahwa Perezida Republika Paul Kagame amutumira ko azaza mu gihugu cy'u Rwanda akamwerekaho ayo mabuye ya korota y'u Rwanda ari aho bayacukura. Birumvikana yuko nyakubahwa Perezida Republika Paul Kagame yagiye agerageza guhakana ibi byose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinza u Rwanda ko ari ibinyoma naho bihuriye n'u Rwanda. Akavuga yuko ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikibazo cy'abanyekongo ubwacyo, nyamara u Rwanda ntaho ruhuriye nacyo. Tuvuye muri amakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri village Urugwiro habaye inama y'abaminisitiri. Inama y'abaminisitiri yihanganishije ababuze ababo mu karere ka Rubavu bapfishijwe n'ibisasu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaguye ku butaka bw'u Rwanda bigahitana abaturage, ndetse bamwe bagakomereka bikangiza n'ibikorwa remezo harimo n'amazu y'abaturage. Inama y'abaminisitiri yamenyesheje ko hari abantu benshi bagiye babafasha b'amatsinda agiye atandukanye b'impunzi bari bahungiye mu Rwanda baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo abaturage ndetse n'abakozi ba UN. Inama ya minisitiri yagejejweho imyanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu ba East African Community ndetse na SADC. Iyi nama ikaba iheruka guterana. Iyi myanzuro ikaba yagejejwe ku nama y'abaminisitiri ndetse ikanayamenyesha. Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe politiki yo kongera ingufu ndetse no kongera politiki y'iterambere ndetse no kugabanya inkunga z'amahanga. Inama y'abaminisitiri yanzuye kongera imisoro ku bicuruzwa bigiye bitandukanye harimo inzoga ndetse n'itabi. Nizo nkuru nari mbazaniye. Njye ni Fabrice Murano, mbibutsa gukora subscribe, like, share na comment kuri The Horizon TV kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru ya buri munsi. Tubibutsa ko hagize igihinduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twabibamenyesha mu makuru yacu ari imbere. Ndabashimiye, mugira amahoro y'Imana. Njye ni Fabrice Murano, ndabashimiye.
Iyi ni inkuru mpamo ku bantu bifuza kwiga ururimi rw'Ikidage by'umwihariko abari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Uyu munsi ku itariki ya 4 Mutarama 2025, Der Sprachenhub German Language Academy yakoreraga mu mujyi wa Kigali yamaze kwibaruka ishami mu karere ka Huye, aho babazaniye German Language Academy Huye Campus. Kuri ubu amasomo yamaze gutangira. Ku bantu biga mu gitondo no kwiga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 5 n'igice. Abiga igicamunsi no guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera ku isaha y'isa 7 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni mu gihe abiga nimugoroba nabo biga iminsi yose guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni guhera ku isaha y'isa 11:30 kugeza ku isaha y'isa 2:30. Ni mu gihe abiga muri weekend bo biga kuwa gatandatu no ku cyumweru guhera ku isaha y'isa 2 n'igice kugeza ku isaha y'isa 10:30. Ni muze mwiga Ikidage mu byiciro bitandukanye birimo A1, A2, B1 na B2. Mu rwego rwo gutangira German Language Academy Huye tubaha ikaze, tubafitiye igabanyabiciro cyangwa se ibizwi nka discount mu ndimi z'amahanga, aho abanyeshuri bashoje ayisumbuye ndetse n'abiga kaminuza bemerewe kwiga kuri discount. Ikaze wiyigira ururimi rw'Ikidage kuri make, vuba, neza kandi heza. German Language Academy Huye Campus dukorera ahazwi nko mu Cyarabu, ni mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye, mu nyubako ya Arsenal Complex kuri etage ya 2. Duhamagare kuri 0790139824. Iyo nimero ushobora no kuyandikaho ubutumwa kuri WhatsApp.